Tumang tumang beke, upe, jernai, kadai, merah, sudah. Kalau dia tu kecil di pasir kutan di bolosok ramsai tumpu coyak peke tu boleh. Begasang dia yupon kat lo. Haladak nang tumeke hai andok biar tu mapan dia tumang hoi nang soi pilang klo ang hoi ke soi dok. Jekui John na por em lo. Nonton nang le tumlang amit ham ser sambil kendar hem tulang. Nok be ang hoi. Wana adu hoi mutang ni adang he. Nonton tulang. Ane tume kireman dok biar tuman kene tum ke lulon ciden po. Po amat kar biar tum bang rese. Anadak aku hutke hor. Masih kita mana kan? Ini dengan pun punya kote lantai lantai pun punya nanti. Masih kita mana? Kalau na, kami biar lo mari nanti pedha di bawah pedlo di phone nanti lelu. Chong ma. Ini nang sampai arti bangke mulai tutum ilmu pirutil lamarjana pirutil senang eklong. Sebab ini nali kopi yang deh. Nali kopi kemana sengali pini kat semua long kelam long nali kemana. Hari semua ciek kan. Prangsi ke sinema long lenang teklong aja long lenang teklong stamin kita inut karbia ke mane ke kacing hon lo ke itu mak ke sung ikbik lo laso joines nilta pini ladak nangkang di lo nasi kachesong kaduk betum stame cipaduk pik pikan lo nasi tum kemang stame chungwek nang ko nasi chunwek bo sining chetelo ili muning sinang kan kepot ini karbia itu dapat sering lah sudah dah lah. Pilih hari di follow kembang ke pulang kosong, lepas follow lah. Nekan pembayaran dan jahat di bayar, hotel lalu podam Noni, nali fanta lamarjana pirutil long si. Bagian long step ini bang. Dak bangke nali da la kachesong nali kopi pansil dak kemang lo. First of all, thank you for letting me speak for my own people, because whatever the situation is going here, it is very heartbreaking, and as being a Karbi girl, I will definitely support my Karbi people, and the main reason is people are demanding for the eviction of the illegal settlers which are who are residing in PGR and VGR areas. So this is to clear that this is not a communal clash or any, it is not against any religion or tribe, but it is just a demand for the eviction of the illegal settlers who are residing on the PGR and VGR areas. And after the incident that happened in recently happened in Kheroni, that is really heartbreaking. If the situation is like, if that is this much serious, then there is no future for our youth. So I'm here to support, and yes, till my last I will keep supporting, and we will not step back until we get the order of eviction. That's it. Thank you. Nangli fan ke mudi tumse artis lapen la lamarjana pirutil lapen nangli ke munsip snap ini dak nangli ke wadak pini kachesong long kelam long nangli fan nangli teklong pen nangli kopi akin lapen nangli kopi ke mana sesuatu dak kachesong long kelam long nangli ke bang. Oh kalang curolo apu media bitung tu apa? Lebang solam nili panang karjopot. Kalang lo ili tumse teklong lo je ladak pini dak kosong sih cingrum nang kok make. Wang bom aprang pe nili tum ko ano ni chpaduk bom stami nili lan bang ke theklong lelang stami non dak pini nili ke bang jui manang ke dudun mate ke bang alam the bang ke mithang hem hongkuk si ili tum phan ili tum korte tum han stami la lahai longle alam si ili tum hananga tengkheng bolote ili tum apirthe adim yong selang ili tum lason nanga tengkheng ben ili tum da chichak one laso ka chichak one si labang so right justice ke long nang je phan stami nili da ningpung pikasi dak nanga chesong phan ke bang lo lapen hok labang so justice long letik nili tum ke sangse nili stame sangse ki thije phan ke nili ge ready lo sitame labang so right kupi manon nili tum kadiman las bang so bang ili tum chun vek nang po lapen chirot kut pen kaduk we same labang so kachesong mageng ton pon pelu busin ning chi the lapen labang so kachesong long ili tum chun vek po busin nil dame ning chi the lo. So thank you cholo nang itu mewegi turmi luka carlia song tum kaya farman karja tek nang itu mencikroi tek dak kacing rum tek apa
nelihin pen suri kartom lang pipa prang lo kadu ka berat panda lapen non uwe kimia tuma kiklema kedam nang litum kacing rum lapen nang ning kime nang ning lukikar longriya farman khel farman lapen nang litum methang gereng ye pan kachesong tot nang litum apan tu sen deli pa nang litum apan deli aku sur dong nang pitulo don tu media kote tumhan nalitum alangli ke saru busta me alangli di thoma ke chokolong nalitum labang so kachesong hong kam long ke bang apon nalitum chorolo nilitum kabilo chari song pe pati piponsi labang so kachesong peace and demonstration nilitum kachesong ma pidi pe thom chokpon lo nilitum kachesong labang ke kadoga be karbyang long ranan stame chini tanglo kopi pota pulo tangte Kheroni along bihari akhaya tum ilitum karbi akorte bangke haladak methang adim methang alongri adim no kachumri dam ajoine bihari gunda tum alang litum karbi akhaya riso mate asong japo toman areng hunai pasodun laso potsi kadoga be non Facebook mate social media long spread pen kadoga be thailong pen riso jang mate entire kabyang long riso jang tum ani ki punga chepak pen abang so kachesong nilitum tek nangji lapen pacu tek nang pu bang nilitum kachesong pon akachesong ke lahelo nilitum halak ke pa phobek are ngabu ke pasu tum ham nilitum ingnang tek nangji nilitum churi lapen me tanglo pusi an pachini pontanglo stame ladet pen bijar along le nilitum rejection mante lamanta thale ponang ji nilitum true la social media platform long pen nilitum pachini pontanglo so bijar along le alam aphuthak ke non hello best fight lo la pente last fight lo litum Tina baso kachesong ilitum dun plut lo tangke ilitum karbi yang long ke jimam le raso bijar mate raso bihari stumar ale ji bustami ilitum ke jimam kachesong no stam next kachesong lo nasi council tumstame atumi nilitum lamkana kilo iem richard tok biak haiben Tonjani bangke KSA putan kano po arma karbyang long song ke doan alang litum nilitum hanang hanglo haladak arboretum nang hanglo tinabdi ko ani bangke haladak chingbai saidang ko kaching saji kupile thang chini ne dalo positive result on people negative result on people jobs positive result on tang lo bijar long le bangke Kheroni apir le bangke biharis ko an na long la ka thale popolo de la bangke kachesong chune lo nilitum de popo sitabe council pe negative points lo polo tangke tumba apona picha tha nilitum bangke kon po bang mo de la nilitum to matha pondak po lope nilitum KSA pe tat karbyang long ara to an kachesong lang ke ho pak pe song po lapen te council pe nilitum na song ji apate hala so kachesong nilitum air set prong set karbyang long purcho tot an pe nilitum che song po ji la hello nilitum don uwe Tukasang tiayu pon katlo haladak nang tume ke hay andok be tuma phan de tumang hoi nang soi pilang plo ang hoi ke soi lok je klui jon na por em lo non ta nang le tum lang amit ham ser sambel kindar hem dulang nok be ang hoi wana du hoi mikam ni adang he non ta dulang am ya tume kere man nok be tuman ke ne tum ke lulon chiden po amat karbi tuma bang rese anadak aku hut ke hor